ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بثانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude o allahu subhanahu wa ta'ala, kanko ɓuri hannude e ko yetta kon fuu, du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fuu e sahabaɓe makko ɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo arno landiɓe o nene nelaɗo, julde ɗen fof ko wona juulede kon fof ko julde honde ɓuri moƴƴude si waktu farilaji ɗin feƴƴi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wo ko salatu leyli, wo ko julde jemma, ko goɗɗo immoto jemma juula ka suudu muɗum si waktu farillaji ɗin feƴƴi, ko nden julde ɗum ɓuri moƴƴude. O landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko hoorete kon kadi fof si feƴƴi lewru sumayendu haray ko korka honka ɓuri e moƴƴude. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo ko shahrullahi lmuharram, ko hoorugol lewru wiyetenu ɗum jombente. Tawata ñallal gotal jeenayi e sappo sa hoori, Allah no yaafoma bakkatu hitande. Ɓe maki sallallahu alayhi wa sallam kala horuɗo ñallal gotal pet hara ko fi Allah o hooriringal, Allah woɗɗintino yeymo e natugol yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 70 lakara. Yo Allah woɗɗintingen e yiite jahannama. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo wattan hakkil e piiji jowi, ko adi piiji jowi kadi heɓugol ma. Wattana hakkil piiji jowi, siida e majji ko adi piiji jowi kadi hewtugol ma. Ko honɗum woni ɗum cellal mangal ko adi a nawnude, ɓayna fi ngal dumoto. Woɗiɗa ɓunɗum ngalu mangun ko adi a wasude. Wo tammunkun ka hettiɗa ɗon adi a wonde tawata hara occupation ji ɗin ɗi ɗuuɗi. Wo naya ɓunkun sagatala yagal mangal ka wawɗa ɗon ko adi a nawyude, ɓayɗum no kadi ko aray ɗum. Sakkitoronkun wo gurdam maɗan ko adi a mayde, ɓayɗum ɗo woni wopata. Hara inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe, hande haray o hutuba ɗo ko yewteten ɗo ko hunde tawata buyino haton jini e muɗum. Ko honɗum woni ɗum lekki arsike. Sa nani titiro haray hakkille maɗe yiltoto e muɗum, ko honɗum woni lekki arsike. Alamo falaka heɓugol arsike. Yo Allah okkoren o fof o yeññaɗi o ɗuɗɗinaɗi waɗa barki e majji kadi. Ko honɗum woni lekki arsike? Hara na yewgol ɗo ka karamokojo yo windane lekki arsike ko lootoɗa. Allah windaninoma, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam windaninoma, ƴettu ɗum ɗon lootoɗa. Hara na yewga karamokojo tippoɗa e otowal naata e cuurum, hara hiɗa ɓuri mo an arɗo yo windane goɗɗum. Simo gaynay noon ɗum waɗnayno hoore makko. Faqidu shay'i la yuti. Neɗɗo mo mara hunde hara o wawata hokkugol. Lekki arsike hara wona waɗugol bakawol, ɗum koko harmi. Hara wona waɗugol piɓol, ɗum koko harmi. Na waɗugol talki, ɗum koko harmi. Lootagol nasi, haray ɗum koko harmi. Haray lootagol ngol noon no woodi façon ji, no woodi karamokoɓe jaɓuɓe, siko qur'ana on tu woni ko winda, alhaali on ardi e alhaaliji goo, hara wona wawɗum muccitade, karamokoɓe buyi haray goo hino jaɓi. Kono ka jilli ton e corawo haray hande kadi haray harmi, ko ɗum ɗo wiyete nasi. Jonnon ko honɗum woni lekki arsike ko l'islam on jaɓi kon. En adday ɗo toɓɓe 10 si a gollitiriɗe inchallahu haray arsike en koye juuɗe ma woni. Yo Allah yeññu arsikeji meɗen ɗin o waɗa barki e majji. Si tawi ko woɗɗuɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala on ɓannuɗi, si tawi hiɗi fanɗi yo ɗuɗɗinɗi, si tawi ko ɓaɗiɗi yo Allah waɗu barki e majji. Awalan min mafatihi rizq ayyuha al ahibba, hunaka 10 nuqat yata'allaqu bi mafatihi rizq. Awalan al imanu billah. Lekki aranikin
ko ya gomɗin Allah wona julɗo holoɗa Allah haray awditi dambugal gotal e dambugal arsikeji. Dalil Allah subhanahu wa ta'ala on dali e suratul araf walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. O haraɓe yimɓe ɗe ca e gomɗinino Allah hulino Allah min udditanaynoɓe arsikeji ɗin immorde ga kammu immorde kadi ka leydi ka yarɗa o haray ko arsike ko ɗum woni saabi wal aranal e lekki arsike harna ko goɗɗo bapotoɗo piɓal ma waɗa ɗo joni doloku leppi ma doloku jeɗɗum ma doloku jillukum hay hunde nafata ko kala mayduɗo e sifa ɗum ɗon ko khalidun mukhalladun finnar ko luttinoyteɗo ka yite jahannam. karama ko ɓen fof hiɓe fotti no tawa e luttinoyteɓe ɓen ka nder yite jahannama kala mayduɗo e shirku. yo Allah dandu en sirkangol mo hara hiɗen andi ma en anda. Allah daali wa man yushrik billah wonɗo wo wonɗo sirkanɗo Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. haray Allah harimnanimo aljanna. haray noon ko honto o haɗayi ɗon to wa ma'awahu nar ruttorde makko ko yiite o watti yeeso ɗo wa ma lizalimina min ansar. kala sirkowo ko toñuɗo Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun tagi kanko tun arsikata kanko tun wurnata kanko tun immitata ƴetta goɗɗum kafidama ɗon haray a toñi Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Luqman fewndo fuɗno wasiyade ɓiɗɗo makko o yini ya bunayya la tushrik billah ko ayyo ɓinguel an mi torike ma mi jeejima wata sirkan Allah. a innayi ɓiɗɗo landiti ko fi hon ɗum baaba o ya inni wo inna shirka la zulmun azim. mi wondi pellet ko wiyete sirku woɗum ko toñe mawɗe. yo Allah dandu en bone shirku sono ɓe ko en jangu du'a on allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah miɗo molima mi torike ma ya dandan nde mi sirkanayma hara miɗo andi dandan kadi so tawi mi sirkanima hara mi anda. kono boneji ɗin fof ko ɓuri hurɓinade ko koko wiyete shirku billah. bakkatuji jeɗɗi halkayɗi bani adama ɗin ara nunku ko shirku billah. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo ijtanibu asabul mubigat. mi torike on mi jeeji on woɗɗite bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin. ɓe ini wa qalu ma hunna ya rasulallah ko honɗi woni ɗin. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam konti bakkatuji jeɗɗi no tawa e majji ashirku billah. kun ɗo woni aranun ko kafidugol Allah e goɗɗum. haray duuɓi 13 ɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haɓidi e heferɓe ɓen makkatal mukarrama ko fiyo shirku accu Allah goto pette o rewe. annabi nuhu alayhi salam duuɓi wulure manko ɗum 50 himo gerdude e yimɓe makko ɓen ko fiyo Allah goto pette rewe hara o kafidaka e goɗɗum. joni noon Allah inni en e suratu yusuf wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. buyi hara hino ton hino gomɗini juulay hooray hajjay zakkay no tinni moƴƴaka diina kono a taway ɓe shirkay nder ton. shirku ɓurɗo suuɗade on mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓuri en e hulande on. ɓe ini womi hulana mofte an ɗen nde ɓe rewoyta sanamu ɓawo an komi ɓuri ɓe hulande ko sirku hun toso kunkun sabaɓe maki ko honku woni kon ɓe inni ko arriya'u ko waɗirgol yingo. so tawi miɗo wajorde ɗo fiyo manta woni sirku ko yingo non. sa ardi ka juulirde ga fiyo ɓe innu kaari no juula woni sirku. sa okkitiri fiyo yimɓe innu kaari no okka woni sirku. Allah haajaka e ɗum ɗo fop. sa neldiri goɗɗo fi watan haɓu woni sirku. kala ko waɗirɗa ko ya waɗir li wajihillah. yawmal qiyama kala gollal ngal golluɗen ɗo Allah fewtino e gollal ngal lande ɗiɗi ko lima fa'alta ko fi honɗum waɗannoɗa gollal ngal ko fiyo Allah welto ka ko fiyo yimɓe ɓe welto. si tawi ko yimɓe ɓe welto ɓe mantinoma ka aduna hay hunde amara lakara. wa kayfa fa'alta ko honno kadi waɗirnoɗa nelaɗo innino yo waɗire noon ka ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo waɗire noon. si tawi yaari noon haray on tigi mali haray si woopi ɗum ɗon haray on tigi naji. yo Allah on dandu en perdoygol yawmal qiyama. haray toɓɓere aradere nden ko udditata arshike bari adama on ko al imanu billah gomɗingol Allah. toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko udditata arshike bani adama on ko taqwallahi azza wa jalla hulugol Allah. Allah inni honno e Qur'an wa man yattaqillah wonɗo wo wonɗo hulɗo Allah. ɗon tafidul umum ko foppu natori ɗon na gorko wona debbo wona paykum wona mawɗo wona ɓale wona dane wona arabu wona porto. wa man yattaqillaha wonɗo wo wonɗo hulɗo Allah yaj'al lahu makhrajan Allah on waɗante yaltirgal sortorgal wa yarzuquhu
allah on kadi arsikamo min haysu la yahtasib nokko haraka habbaki few sa hikkini kolol allah ngol yeeso ko ɗum ɗo woni saabiwal ɗiɗaɓal ngal e ko wiyete ko lekki arsike tati ko al istighfar ko insinagol astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay ko ɓuri e fannude ko ma astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilay ayey ɗo noon goɗɗo innitiɗo ko sunna yankejo wona ñallal timmugal hara heɓani astaghfirullah laabi temedere yiya innitiɗo sunna yankejo o wona ñallal timmugal hara o juulare ne laabi temedere o ina noon ko sunna yankejo ko tabitayɗo e sunna gollitira nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki mi wondiri on mo wonkiya woni e juuɗe muɗum miɗo insino mi tuuba mi rutto ko allah e nder ñallal laabi 90 riwaya go ɓeyni ko ɓuri laabi 90 ɓeyna astaghfirullah wa atubu ilay koko wiyetengol jogagol ngol jikirowol na sa jogi ke jikirowol ngo woni ellango jikirowol ngol hino wawi wa télé on ɗon ko an andi ko darata e télé on télé no wawi dagade hino wawi harmude jikirwol no wawi dagade ngol wawi harmude koko poɗuɗa e maggol ko woni ko konti wona kangol ko ngol ala hutorkun sa yaltini ɗo joni saudi ka wona e juulede qur'an no jange concours qur'an no goɗɗo intama ɗum no harmi concours qur'an ma hadis no waɗe ɗum no dagi sa daari goɗɗum go kadi hara hino toon ɗum ɗon no harmi haray koko daara ko woni ko harmi wona ka daara ɗon ɗum ɗo woni tammu dalil meɗen seede ɗuɗɗingol insinagol hino uddita arsike allah subhanahu wa ta'ala on o daali faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara go'o bakkatuji ma ɗum fo yahay wa yursilis sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara goɗɗo landino allah arɗo landi imamul hasanul basri rahimahullah o ini ndiyan ɗan saaƴi afwan min remi moƴƴaari o ini yehi waɗon astaghfirullah oɗa ini min remi moƴƴaari yehi no waɗon astaghfirullah miɗo jombi mi ronko heɓude ɓiɗɗo waɗo e astaghfirullah kala ko ɓe landimo kon fof o inno e waɗa e astaghfirullah goto e talibaɓe makko ɓe ini imamu kala an arɗo ɗo e probléme koye waɗo astaghfirullah o inni astaghfirullah on solution ay kala probléme ko bani adama jogui bakkatuji maɗi yaafete si tawi ko sattede haray hoyay si tawi komo jiidaki allah on okkoraymo kala no alhaali ma o woniri allah subahana taala on hoynande nelaɗo sa sallam maki e hadis man lazima al istighfar kala on duumiɗo e insinagol jaala llahu lahu min kulli diqin mahraja wa min kulli bala'in afiya wa razaqahu min haysu la yahtasib kala duumiɗo e insinagol allah waɗante kala ɓittede hoyende allah arsikama kadi nokku kadi ka a sikkano kadi haray ko ɗum ɗon woni toɓɓere tataɓen e ko wiyete kon lekki arsike hara naaɗi piɓi e bakanji e ko loototoɗen ko tawata ko shirku billah kala yowiɗo talkuru ma bakawol ma piɓol o maydi e ɗum noon allah timminantamo so maydi e ɗum noon ko jahannam yo allah on dandu en haray toɓɓere nayaɓere nden e ko wiyete ko lekki arsike ko ashukru lillahi azza wa jalla ko ya yettu allah dalili moɗum aya mo fuɗɗorɗen on allah subhanahu wa ta'ala mo wawi wowlude hay so wondare mais o wondiri o inni la in shakartum mi wondi so yettilan e hoore yerukum mi arsiki on kun la azidannakum mi wondi mi ɓeydanay on allah hokkima ennero a yettimo e hoore muɗum a weltorimo a yondinorimo allah no wawma okkude 100 euro saabu on ennero ɗon harana ko woytagol satti en ɗo fof hay goto ala sattiraɗo yallah dannen ko wiyete kon sattende bani adama kadi ko honde tuma o hani hulugol ko tuma piiji ɗin fof newanimo kala ko memminɗa no newanima ko on say hanuɗa hulugol fi honɗum li kulli shay'in iza ma tamma ko nuqsanu hunde fof si yehi ha timmi hande kadi ko yoɗoyto ko neɗɗo hombo hani weltagol ko sattiraɗo himo andi allah daalika deftere makko innama al usri ko yusran andu hino wondi e sattende nden yusran newende sa heɓi sattende hu gotum habbo hoyendeji 100 sa hoyi heɓi hoyendeji 100 ko anduɗa ko hino satto e ɓawo muɗum ko satta ha hoya wona satta ha satta mi toriki allah yo allah hoynan kala sattiraɗo haray ko kun ɗo woni nayaɓum kum e ko wiyete kon saabije ko udditata arsike bani adam jowaɓum kum ko al infaqu fi sabilillah ko dépensugol fi allah yeru ko allah okkorma kon ƴetta ɗon seeɗa waɗa fi makko kadi
Allah inni ka deftere makko suratol ngol o fuɗɗori ngol badal fatiha on wa zalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin allazina yuminuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata ari yeso ɗon wa mimma razaqnahum yoga e hunde ko men arsike ɓe kon kadi yunfiquna hiɓe sakko sa heɓi seeɗa itta ɗon seeɗa ndare masalan Allah o inni joni so jonnima 1000 euro si hewti ka zakka ittete hara hiɗi timmi 1000 euro be 1000 euro ko 25 euro o landima ya jonni miskin ɓe Allah ɓe luttuɗi wo ko an jeyi ko an andi sa ittay sadaka hino ton zakka hino ton zakka on ko obligatoire sa ittari mo ɗo ko jawdi ma ni wattoyte feeruje yiite jahannama ko ɗum pasiroyteɗa yawmal qiyama amma sadaka on ko so tawi hiɗa faala moƴƴere yawmal qiyama ɗum ɗon wona obligatoire joni noon Allah daali wama anfaqtum kala wo ko nafkuɗo min shay'in immorde hunde fa huwa yukhlifu wo Allah lontinanayi on si tawi noon hiɗa hooli Allah himo wooda pellet ko kanko woni ko taguma kanko woni ko warayma o immintinama hiɗa andi pellet o lundota ko fodore makko nen si innama fi sabilillah ƴetta e mbuɗi ma ɗi waɗa par ce que hiɗa andi Allah lontinanteɗi si tawi ko fi Allah woni ko waɗirɗa wama anfaqtum min shay'in immorde hunde janɗi ɗuuɗi fanɗi no nde fotata o fa huwa yukhlifu ko Allah woni ko lontinanta on ɗon ko ɗum si imamujo goto imamu Shafi'i o wi wo kanko ngalɗinimo hawnimo e aaden nanayɗo goɗɗo no wiya man zal lazi yuqridu llaha qardan hasana ko hombo woni on ñawlayɗo Allah ñamande moƴƴere fa yudaifahu lahu ad'afan kasira Allah sowanama ɗum cowalle nana o aya ɗo faama o ɗo hara mbuɗi hino luttika jiifama hara pellet miskin ɓe Allah ɓen hino weela hiɗa hebbini taf konto ma on hiɗa andi pellet ka aliyatimajo woni o ñamari o hirtaki o holtari o ñawdaki o hoɗari hara hiɗa andi ɗum ɗon nelaɗo sallam maki laataki ko wiyete julɗo ñamayɗo ha haara mara waltina ko ittira kooƴe hara kawtal makko ngal hino weela wo on hina o julɗo wa ma hum bi muslimin ɓen haray ko ɓe julɓe ka konngol kono ka kuugal wona ɓe julɓe fi honɗum a anda ndin jawdi ma ɗon ko marɗa ɗon oɗa hino weela si tawi bimbi tawete wo siɗa gomɗinno ɗum ɗo hattirde e gomɗinde wo wallahi a ƴettayɗo jonna miskin imamujo goto imamu salafu sali feƴƴuɓe ɓen o ƴettino jawdi makko jooɓa makko fof ko fokkitiri yawgol tottoygol farilla hajju tawi kawtal makko ngal no nawni heɓari coggu ko soodira lekkele o ƴetti jooɓa makko on o soodani kawtal ngal lekki o yilti hajju on Allah windanimo baraji o moƴƴike kawtal ngal Allah windanimo kadi baraji hajju e umra timmuɗo est ce que harayden en suusa e waɗugol ɗum fewno ɗo ko wallahi en suusata hina haray no alhaali men on feƴƴino ka wonnoɗen ɗo ko endege ɓeele woni poɗodirde hunde wotere ko wiyete aljanna fof ko ɗo woni ko faala yo Allah okku en rasulullah maki ala inna silatallahi ghaliya wo haray de ko wiyete ngalu Allah ngon seedi marchandise Allah on wo himo sattibiri hombo woni o marchandise wo ko aljanna on heɓugol ɗo ɗo de ko be on tigi ƴetta Allah inni wo lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun on heɓata nde moƴƴere wetede bir ha tumade dépense ɗon ko ɓurɗon kon e yiɗude sifa ko Seydina Ousmane wanno sifa joginoɗo jardin o nder Madinatul Munawwara ko wanno kon o ƴetti keye mo ɓuri e hoolorde on o ƴetti o jonni ɓeɗo hande honto ɓe woni ɓeɗo fof ɓe jannatul firdausil ala yalla hoɗindino en maɓɓe newnana en kadi wawugol gollugol golle sifa ɗe ɓe gollunoɗen fi honnu ko Allah koyni ko innal lazina amanu ɓe gomɗini ha ɓe gayni wa amilu ɓe golli as-salihati ko moƴƴi na innugol tum menen ko men julɓe hara yiɗana musidɓe ma julɓe ɓen konko yiɗanɗa hoorema la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi goto e moɗon gomɗinal muɗum ngal ngal sellata ngal timmata o wonata mu'minan haqqan sina tuma nde o yiɗani musidɗo makko julɗo on konko o yiɗani hoore makko yo Allah okku en ɗum ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray kunɗuɓe maaki kadi koko wiyete dépensugol yawmal qiyama en fop sen daroy ke yeeso subhanahu wa taala ɓe maaki kullum ri'in kala neɗɗanke tahta zilli sadaqatihi yawmal qiyama hatta yuɓuda baynal ibad bo be ko yeru ko ittaynoɗa sadaka kon ko yeru ɗum heɓoyta ɗowdi yawmal qiyama ha tuma gayna ñawede hakkude tagefo ngon si tawi noon innama ɗo fi sabilillahi wona 500 euro on wona 100 euro on wona 200 euro on wona 50 on wona 20 on wona 10 on wona 5 on wona 2 euro on wona 1 euro on ko tuma yoyɗa 50 centime mum ko ma boɗe hoykoy
haray kad do ko non kadi ɗowdi mani ndi fotoyta yawmal qiyama. wa ma tuqaddimu li anfusikum, kala ko ardi nan ɗon hoore moɗo min khairin immorde moƴƴere dare ko ɗum hiki yeeso ɗon o nari tajiduhu fi ghiniya on tawi ɗum lagine na toon tawoyta ɗum ko tajiduhu inda Allah ka Allah tawoyta. jon noon si tawi ko koye boɗe hoye arnayɗoma sa yahoye laakara ko koye tawoyta, siko san'ero on waɗɗa ko on tawoyta laakara. mbuuɗi ko heɓuɗa ɗo a moɓidiray ɗo waɗe caro waɗe plafond waɗe duplex waɗe ɗum ɗo hara kala arɗo visite maka ma so artiga ko inde suudu ma ndun o artidata. yo Allah taw hara hiɗa darni ɓuri ndun ɗon kadi yande ɓe nattumaka gayka. wallahi summa wallahi ɗi duplex ɗi wonɗen e darude Konakiri wallahi en hoɗata e majji. yo Allah yaafo ustazu bari sohnon rahmatan wasiya hara ko yurmede yajude. yo Allah waɗu kaburu maɓɓe wendu jeyandu e wenduji aljanna. menen ko menen hoɗiɗi Konakiri Samatara kono koɓe tippa airport ko direct pita direct hande kadi honto ka galle maɓɓe sakkitorɗe. enen ɗo kay fof ko noon fokkitirɗen illa man rahim hara komo hotuɗo ton mayiroy ton suudu ndun anda ustazu bari sunoni jaga feƴƴinino enen kay ko ngo woni lawol meɗen. joni noon pellet kamɓe ɓe darnino suudu eɗen andi koɓe dogi ɗo fi l'islam ko an kadi noon daaru duplex ji wonaɗi e darnede ɗi e si innama ɗo fi sabilillahi ɗi naɓata ɗi lewruɓe kaaro lanni plafond on ɗumannike suudu ɗumannike ɗo watte ɗum ɗo tere no yalti nokkel kaari ko wonɗa e naɓude ton kon si teren innama joni yalti Madina so yeyama 100 million d'euros a tappay ɗo porte je ɗen fof bafal e finétre haaɗi wawa timmude hendoɗa fi wonno hiɗa mari keye hino ka hakkille ma e nder hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi 10 a hetta e milliard ji. ɗum ɗon kaka aduna ga hettata e juuɗe bani adam ko Allah non innuma sa waɗi moƴƴere hun gotum man jaa bil hasanati moƴƴere hun gotum falahu ashram saliha ɗamari 10 ɓuri ɗum ɗon ila adafin kasira o yaha ha kadi wonnama ɗum cowalle kono ayinna hiɗen sikkiti ɗum ɗon si tawi ko noon ɗum ɗo woniroyta si wona ɗum sinnanama ɗo fi sabilillah fi suudu Allah ndu ko foti no haɗa tigiti yo mbuɗɗi siɗi ɗuwoɗi ɗo haɗa koye nawruɗi directement ka banque nini ɓe nenira e meɗen wonɓe laɓɓinande ka nder suudu ɗo wabi rabbil kaaba 400 euro ɗo fi lewru ndu fou haka woni ɗo ni ko mbuɗi 100 euro woni ko heɓi tawata ɗum ɗon le si a waɗi ko yo laɓɓine suudu Allah ndun ko Allah yoɓoyama janngo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama sonnajo laɓɓinaynoɗo on juulirde nden o mayiri jemma sahabaɓe wattinimo nelaɗo humpitaki nde ɓe hattinomo ko laɓɓinta suudu Allah ndun kon ɓeyni honto nenankari joni ɓeyni o fatnogo hecci hanki min wattinoyimo min amuma findinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo maki hanno findinolla nelaɗo moɓidiri sahabaɓe fof ɓe yeehi ɓe juuloyimo ka o wattina ɗon hakke sabu no gollal ngal o gollayno ngal. sa ƴettiɗo mbuuɗi joyi a waɗiɗo hay so tawina an looti haray ko a yoɓi coggu ko loota kon kono wattanen hakkille moƴƴo musidɓe julɓe tedduɓe haray pellete o adna ko ɗaynayi ɗo yo Allah danden o ɗaynude. toɓɓere jeegaɓere nden e saabije ko udditata arsike ko anni ka wonande sukaɓe rewɓe ɓen e sukaɓe worɓe ɓen ko resugol jombugol yo sagata tuttu itta ka hunduko muɗum mi jombata sina tumande mi gayni jangude mi jombata sina tumande mi fuɗɗi golle mi jombata sina tumande mi heɓi jawdi ɗum ko yawagol Allah non. a anda sa gayne jangude a anda si Allah no windamma jawdi a anda sa heɓay ɗum ɗo par ce que a anda ko wirni wala ya'lamul ghaiba illa Allah hay goto ala ando ko wirni si wona Allah. joni noon a waɗanaymo ni sarti ko tuma mi heɓi jawdi o si tawi noon mi jomba si tawi noon Allah windanama jawdi bi mana a jombata la. Allah no inni honnu ka Qur'an wa ankilu ayama min imaikum wa ibadikum wassalihina min ibadikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. wo rese ɓen sonnaɓe sañiɓe ma ɓen horɓe si tawi laatike on fof kon wasuɓe hara ko fi Allah woni ko resirɗa wo Allah on arsikay on immorde ka makko. kala sagata jombirɗo hara ko jombiri ko li waji hella ko fi yo reenu hoore makko wata o waɗu ko boni Allah subhanahu wa ta'ala wini o mi fawtike on ɗon dépense makko kanko e ɓeygore makko hara ko li waji hilla kono na ya waɗan Allah sarti si tawi ɗum ɗo waɗari mi watta ɗum ɗo la. yo Allah yaafo mawɓe meɗen men kamɓe ton hari sa yehi ko ndago sunture hino woodi suudu hino woodi haray timmi hande kay ko lutti kon ko ya wakkilo en hoore ma sa wakkilike ɗon le Allah subhanahu wa ta'ala waɗa e barki e muɗum yo Allah yaafo mawɓe men fatiɓɓen. toɓɓere jeɗɗaɓere nden e ko udditata arsike bani adama ko silatu rahim jokkugol en ɗan
musidɓe julɓe tedduɓe en nan taƴatake ayyan kana no woniri wo no woniri en nan taƴatake sina yoɓe innu ya sirkan allah si tawi ko ya sirkan allah ɗon halay fala ta'ata li makhluqin fi masiyati lkhaliq si tawi hara hina e nde toɓɓere ɗo sellata few ka goɗɗo taƴa en ɗam muɗum no ɓe wayri wono sa moƴƴike e maɓɓe ñande ɓe ɓe bonike ma ñande ɓe ko a ɓeydu moƴƴade e maɓɓe kadi nelaɗo sa sallam ɓe maaki wo enɗan ko jeeya ɗum e inɗe allah subahana wa taala kala jokkiɗo enɗan allah jokkoto fi makko kala taƴuɗo enɗan o tewi pas o taƴi enɗan allah taƴa e fi makko watta nden hakki goɗɗo inna ɗo joni min mi yatayi ɗe tummonire kamɓe ko sonko wi tum mi wonay ɗo joni mi jooɗo mi ɓuttina wallahi a ɓuttinari a ɓuttinta aduna ɗo a ɓuttinoyta lakara nelaɗo sa sallam ɓe maaki neɗɗo tumbitotoɗo hakkude yimɓe ɓen o muññi o lorra maɓɓe on ton o nafa ɓe ɓe nafidira ton on ɓuri moƴƴude ka allah ko on ɓuri jogade baraji ka allah e ni o neɗɗo seniɗiɗo yawɗo to inni min kanko min tum mi na e goto son janga hayru nnasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof anfa'uhum linnas ko kala ɓurɗo nafude yimɓe ɓen mawɓe ɓe maaka e mo wuuri o andaka so ma yo hattatake wonu ton adda feere ma hande jaɓe fa janngo ronke jaɓede ɗum ɗon woni moƴƴere nden ka allah subhanahu wa taala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqi aw yunsa lahu fi athari wo falyasil rahima kala faalaɗo yo allah waɗu barki e gurdam maɗa o juutinanama balɗe maɗen o waɗanama battane moƴƴo woya jokku enɗam maɗa enɗan koko jokkete si ɗum noon feƴƴi toɓɓere jeetateɓere nden kadi e piiji ko uditata arsike bari adama o attawakkulu ala llah wo ko hoolorgol allah yongito e makko ƴetta sababuji ɗi nano yomi innumi hoolori allah mi aram jooɗo ka juulirde mi jalla juulugol janga na ɗum woni ɗum ko tawakulu hino toon ko wiyete tawakulu e tawakkulu tawakkulu ko ya hoolor allah ala arsikayɗo mo si wona allah ƴetta asbabuji ɗi seydna oumar arno tawi goɗɗo ɓe juulidi subaka o luttitika juulirde seydna oumar en aroy fana ɓe juulidi fana o luttiti ɗon ɓe aroy alansara ɓe tawtima toon seydna oumar acci ha fo yalti ɓeyni ene baba ko hommo woni ko fawtima ko enen juldi subaka juldi fana mi tawtima ɗo kadi alansara oyni o ko koto am fawtima oyni o koto ma no ɓurma moƴƴude mo ɓurma baraji ka allah yaltu ɓe raɗimo ka juuli ɓe ni yew ɗaɓɓoya na kammu ngun saƴinta kange saƴinta kadi kaalisi ko a ƴettu sababuji ɗin ha gayna toroɗa noon allah subahana taala allah wallama e hoore muɗum annabi moussa nde o arno ka maayo o inni allah wallume men kalla inna ma iya rabbi mino wondi e allah allah no wawno tun innude maayo ngon seeki maayo ngon seeko kono allah waɗarɗo o inni moussa he o inni ƴetti tuggorɗo ma ƴettu o inni tappi maayo ngon o tappi tun maayo ngon hande kadi ngo seeki allah no wawno yiide maayo ngon kun fayakun ngo wonirano faalirano kono ko ya ankadi ko ya memmino toroɗa allah subahana taala noon haray e hoore ɗum noon ko ɗum woni tawakkulu law annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr tahdu khimasan wa taruhu bitana nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si ɓe fottino e sahabajo ɓe salmodiri e makko tawi juuɗe makko ɗen hino yoori ken fof no waɗi bowolle ɓe jogoto jungo mon ɓe lunnogo ni ɓe du'anogo ɓe inna yo allah waɗu barki e ngoɗo oɗo ko wonɗo e yaltude ya ɗaɓɓoya arsike muɗum ko ñammina ɓe gureji muɗum hara ko hoore halal ɓe lunnogo enen noon ɗo goɗɗo so woni ɗo bayillojo so woni ɗo ménisiejo so woni ɗo masonjo kala ko woni ɗo hande kay ɗum ko ayyibeteɗum e waɗino nde yewtere fi muɗum ko ɗum wonno golleji annabaɓen nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki nde ƴettata himpare e tenirde yaha ka burure soppitoɗa toon rondoɗa leɗɗe e delbi adda yeeya ñaama ko dagi ñammina ɓeygure ma ko ɗum ɓurma moƴƴande ka aduna e lakara ɗiya fontude jungo ma yoɓe okkore ɓe okkormama ɓe ronkuma okkorte haray koye wattan hakkille moƴƴa inchallah jeenayi on toɓɓere jeenayiɓere nden e dambude arsike on alhajju wal umra waɗoygol hajju waɗa umra o gasa noon goɗɗo ngalɗa joni hajju ko yahata toon ko marɗo feere sa heeɓi noon feere a immike yeehi nelaɗo sallallah alih sallam e maaki wo alhajju wal umra yanfiyani lfaqra wazunub kama yanfi lkir habasul hadid wo waɗɗo hajju waɗi umra wo ɗum no laɓɓina goɗɗo e bakkatu wano andirɗen sen ƴetti jandi e naadidi ka nder mbayla sa huɓɓini yiite ha naadi to jandi no kori on fof on iwirta e mayri noon lutta ko laaɓi kon ko noon neɗɗo yawɗo hajjoy kadi o laaɓirta e kala ko wiyete kon bakkatu ko noon kadi allah woɗɗintinirta tampere e makko ayey ɗo noon goɗɗo mo jogii jawdi kontotako ko jogii kon hara o anda lawol makka on anda ko jawdi weeli yiyaɗo goɗɗo o yaha vacance aduna allah on fof o yarata makka on anda ko vacance weeli sina ɗum julɗo si ƴetta e vacance balɗe sappo sakkitore suumaye wallahi ɗum ko vacance fotuɗo
imbagol ɗo yaha ufino ka suudu kaaba ɗon balɗe jowi wallahi ɗum haray ko vacance futuɗo kono neɗɗo fo neɗɗo sa jonni kange mo anda kange ko landoto ko so tawi wonay teñirde sina ɗum vacance julɗo ko ɗon o hanuno yahude. Wa akhiran sappa ɓum kun e sakkitoron kun ko honɗum ko al ihsanu ila du'afa ko moƴƴagol faade ɓe Allah subhanahu wa ta'ala lo'ini ɓen tawata ɓen noon Allah subhanahu wa ta'ala jonnari ɓe doole. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum wo mi sikka Allah walliray on o arsikiray on sina sabu ko wonɗon wallude ɓe tampuɓe moɗon kon. A yehi woɓɓe ka meɗen hiɓe mantira heɓe mari jawdi sa yehi ka maɓɓe ka hoɗo maɓɓe a tawa ko hoɗo maɓɓe ngu ɓuri marde tampuɓe miskinɓe Allah e aliyatimaɓe e lowɓe ronkuɓe ko ñaama nafandi jawdi ɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko makuno ko kawtal ngal ɓadodiraɓe ɓen sa heɓi jawdi ko ɓen hanuɗa fuɗɗorde yoɓe andu vraiment kaari heɓi jawdi wata suuɗito Allah no yiɗi so neminima yo nema o yaltu e ma ta ɓorno sifa koye men ɓornoto ɓorno coñci seera piriji ƴewa e otowi molanangi naata e suudu labandu ñama ñamete yeɗɗuɗo hara yiwɗoma o anda e oɗo Allah yanyanimo kame yata men suɓa donka fele hoy wata men yiire ton no wodi arayɓe sooda riide baraban ɗo no wodi yahayɓe riide neuf to no wodi ka yahayɓe nokkel goo wata Allah yanyane fotte riide baraban ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ta ɓorno donka fele Allah no yanyanma coñcol harangol ɓorniɗa o ñande sansuɗa ogo si miskin hendikegol hara kankade o naftorayngol nden ñande ko ɗum inna allaha yuhibbu iza an ama ala abdi an yura atharu nima Allah no yiɗi so neminima yo batte nema o yi o kama hanki kaka alaji kaari en men soƴƴoyi hara balɗe tati hara batte ñamete o no ukade miskin on kono say miskin ñaami joni suppu ka muɗum yehi alaji ka kaari en tawi ko suppu sifa kunɗum haray nafa ko alaji kaari en heɓani yo farqu wonu Allah ɓurnima e dow ɓen ɗon yo yaltito kadi o ɓurnima e dow maɓɓe hara na mantagol wallahi si nema o yaltiti wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yo yaltito e maɗa Allah ɓurnuma alamo falaka wonugol galo alamo falaka wonde lanɗo alamo falaka nawyugol alamo falaka wonde gando si Allah noon suutima ɗon e nder jama on fof milliard ji yimɓe o waɗima ɗon yiwɗoma woyo andu kaarijo himo mari jawte hara na mantagol sa fotti e miskin ina batti mi fottuno hande alaji en nokkel kaari mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe waɗa barke muɗum kala mo joga kadi yo Allah on okkormo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Haray khutba on o juuti kaka fuɗɗagol retnoɗen seeɗa mi sakkitora honɗo yewtere ande enen fewnɗo ɓiɓɓe lagine fof hiɗen haton jini Allah subhanahu wa ta'ala nde ñalande nde wonɗen ɗo noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki won leere hun gotum hino e nder nde ñalande kala toriɗo Allah e nder mayre Allah jaabinanaymo ko tori ko ɓiɓɓe lagine fopp no haani fewtugol Allah e nde ñalande juma ko hombo woni on saayi ko ɓuri jiccude kon e konguɗi karama ko ɓen ko si alansara on salminama ɗo e nangue ngen mutoyde musidɓe julɓe tedduɓe jooɗo fewta Allah subhanahu wa ta'ala juula e nelaɗo ko fanɗi o temedere laabi wulure insinoɗa toroɗa Allah yo Allah ittan en o son jakoni ka meɗen on saayi ɗon kaka jaaboto o innama noon ɗo enen wonɓe Europe ga fo si innama o leer ɗo sa yehi ɗo a tawa ministre de l'intérieur on a heɓay kaydi wallahi kala mo mara kaydi hewtay ɗon nden ñande Allah noon inni o leer ɗo o jaabinay ko tori ɗon kon son toraki taƴugol enna ma on toraki ko boni ma ɗum on haw jaari ma huɗugol ta huɗu hay e goto toro Allah yo Allah on fewnu ɓoyli ɓeɓen toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah addu moƴƴere e jam e ɓuttuka meɗen ko hombo ɗon ado nangi ngen mutude mo beyo salligo ha moƴƴa so tawi ko wonay ɗo ka juulirde woni ka juulirde si tawi kaka suuduma ƴetta jikkirol ma waɗa astaghfirullah laabi wulure juula ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam laabi wulure ɓanta juuɗe maɗen fewɗa rabbu samawati on Allah min mara feere min mara doole ɗum lannirtama ko Allah waɗi addi ngu laamu ɗo mi torike ma moƴƴinan men itta ɗum ɗo e hoore ɓiɓɓe julɓe lagina ɓen fab en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaabi allahumma izza al-islam wal muslimin allahumma izza al-islam wal muslimin allahumma la tufarriq hadha al-jam' illa bi dhanbi maghfur wa sa'in mashkur wa amali mutaqabbal mabrur nawnuɓe yo Allah dikkimɓe
mi toriki Allah neniraɓe meɗen hajja kadiatu yo Allah o dikkimɓe ala joguiɗo cellal joguiɗo lekki siwona Allah yo Allah jonituɓe hoore mabɓe mi toriki Allah yo Allah ittanɓe o soñdiaɗo wondude e kala kadi julɗo nawɗo sifa ɗum ɗo ɓe nawnaɓe yo Allah on danduɓe marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe waɗa barki ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe mawɓe meɗen ɓe yo Allah ɓoynuɓe hakkudeji meɗen fatiɓe yo Allah okkuɓe aljanna luttuɓe hoore gurnaɓe yo Allah pooɗu balɗe moƴƴina battane ɗen sukaɓe yo Allah okku en gurna juutuɗa waɗaɗam barke yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi anduɗi en fimu eɗen anda fimu en ari ɗaɓɓugol arsikeji meɗen yo Allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke yo Allah hewtintino en kam meɗen wondude kuntal haaju yo Allah moƴƴinan en leydi lagine ndi yo Allah okkoren lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗudi hulodi Allah mi toriki Allah yo Allah wurnen fodde gurdam no moƴƴani yo Allah ƴettito e ñande tawata ko o lakara woni ko moƴƴani yo Allah dandi en ala e wawata jogede kala ka julɗo soñji e hoore aduna o yo Allah ittamo soñdia o kala ka julɗo nawni e hoore aduna yo Allah o sellimo kala ka julɗo maapi yo Allah ittamo mapunde nde mo be ko faala moƴƴereji aduna e lakara yo Allah on okkumo wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.